banget Maysaroh. Iya, lagu-lagunya. Iya, emang dia mah ya. Ide. Lah masak sayur asem, segala pasir, segala beling dimasukin. Dah ilah lo. Lah pantes amat lah malah kita krauk-krauk lah gitu sayur asem. Lah kita kali mah kerupuk buset beling dimasukin. Lah emang kita pemain debus. Iya, dikasih makan beling. Apa kok udah lumping gitu kita ya? Dikasih makan beling banget tanda segala ranting pohon jambu lah dimasukin katanya biar sedap katanya bang bujuk busrak kalau mau kebangetan mah dah Maysaroh dah lagunya dah. Iya, kalau masakin beneran dikit ngapa Maysaroh lihat noh di Facebook Pro atau di YouTube lihat noh. Iya, bumbunya apa ini masukin, bahan-bahannya apa dimasukin. Lah jangan beling mau pasir dimasukin, lo mau kebangetan banget dah Maysaroh dah. Gua mah heran banget sama lu Maysaroh dah. Au ah, wah, wah.